kalau lucu. Aduh. Ki rasane mendem bir cap ciu. Antek bire ya. Birentek jadi tuku maning ah. Cap apa? Cap apa? Cap jempol. Jempol. Malik tak kuyui disit tak isi. Tangannya diisi apa ini? Diisi uyuh birentek oh. Rasanya pada. Rasane rada amis. Hah? Mabuk bir cap jempol. Rasane kayak wis weruh Tuhan yang Maha Esa. Ate mati. Mengkondisin. Inyong kayak tower ya. Hah? Inyong kayak tower Rika itu kayak Dalang Tanjung Reja ya. Iya, kenyong wis ora dadi dalang sing paling berwibawa. Persis kayak Dalang Tanjung Reja ya. Iya, suwi orang nginum ciu pisan dadi bangke. Bangke monke celeng ya. Celeng. Hilang kewibawaanku. Aduh. Apa? Hilang kewibawaanku. Barok kenjeng. Apa ya? Arane Rika sapa? Arane Nyong Darno Jomblang. Darno Jomblang. Jomblang. Gopoke dirungangaken. Darno Jumbleng. Hah? Darno Jumbleng. Darno Kipeng. Aduh, kepeyok rasane. Dong wingi Nyong petuk karo malaikat Israil. Nyapa? Ngenyong diweling ya Darno, arikon kepingin dadi dalang sing paling berwibawa. Persis. Karena aja suka mendem tapi Nyong leren. Leren Nyong karo maca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hah? Gak boleh. Nek kene gak oleh. Mendem kuwe ragane batine ki ya ora tetep sadar. Tetep sadar. Aku sih sadar ya. Hati-hati tangannya ora kroso. Hah? Aduh, tangannya orang mulai ora kroso. Akeh kiai aja mendem. Ke utahe Nyong gambare Popmi ya. Tak sawang-sawang kaya ana rupane golit. Ke teriak-teriak minta tolong di dalam uta-utaan Popmi. Tolong. Aja mendem bae. Bire wis entek rasane kepingin ngembang cupung. Pucung. Hah? Pucung. Cupung. Pucung sing anak-anak sapi kae. Ya jembut semut ireng. Semut. ya ini pas mendem ya jempol. Keteri cocok-cocoknya. Aduh, sing nyaron siapa ke? Riko sama Batman. Goyang dombrel, goyang dombrel. Kayak pikirannya Nyong nonton TikTok isine apa.